Wow, ini teman-teman, kakak menemukan mainan nih. Wih, mainan apa ya? Wih, ini mobil polisi nih teman-teman. Wow, untuk patroli, keren sekali ya. Oke teman-teman, kita kumpulin dulu di sini. Kita cari lagi yuk, ada mainan apa lagi di sini ya? Wih, ini teman-teman. Wow, kakak menemukan mainan popit nih. Ada popit penguin, ada popit astronot. Wih, asik. Dapat 2 popit teman-teman. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Ada di mana lagi ya? Wih, ini teman-teman. Wow, kakak menemukan mainan ondel-ondel sholawatan nih. Wih, dia pakai peci merah ya teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini. Ayo, kita cari lagi. Ada mainan apa lagi ya? Wih, ini teman-teman. Wow, kakak menemukan 2 popit lagi nih. Wih, ada popit es krim, ada popit Among Us teman-teman. Wih, asik. Dapat banyak popit nih teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman. Ada apa lagi di sini? Wih, ini teman-teman. Wow, kakak menemukan mainan ondel-ondel Betawi teman-teman. Wih, mukanya merah tuh dia. Oke teman-teman, kita kumpulin lagi di sini ya. Ayo kita cari lagi. Ada mainan apa lagi di sini? Wih, ini teman-teman. Wow, kakak menemukan mainan mobil Tahayu nih teman-teman. Wih, ada warna biru teman-teman, warna kuning, dan warna hijau teman-teman. Wih, ada 3 mobil Tahayu berarti ya teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman. Ada di mana lagi nih mainannya ya? Wih, ini teman-teman. Wow, kakak menemukan ondel-ondel polisi nih. Wih, asik. Dapat ondel-ondel polisi nih di sini kakak. Mukanya warna putih. Oke teman-teman, kita cari lagi. Ada apa lagi di sini? Wih, ini teman-teman. Wow, kakak menemukan mainan topeng ondel-ondel nih. Wih, mantul teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Ayo kita cari lagi mainannya. Ada apa lagi? Wih, ini teman-teman. Wow, kakak menemukan popit lagi nih. Wih, ini ada 3 popit. Ada popit apa aja ya? Popit astronot, ada popit love, ada popit kuda poni teman-teman. Wih, asik. Ayo teman-teman, kita cari lagi. Masih ada apa tidak ya? Wow, kayaknya sudah habis teman-teman. Kakak tidak menemukan lagi nih. Kakak dapat segini, banyak sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Bye bye.